Puno je vremena prošlo od tog trenutka kad se ti ovim stvarima počeo baviti. Otkud ti u ovom poslu trenera? Ja sam upisao fakultet tjelesni odgoj i sport u Tuzli, tadašnji DIF, poslije toga Fakultet FTOS tjelesnog odgoja i sporta u Tuzli. Upisao sam ga 2000. Studirao, završio u roku prve 3 godine, 4. krenuo. I onda sam u 4. nekako se bio relaksirao i konto, ajde sve od ispitnog roka do ispitnog roka, još 2 ispita. I faktički sam 4. godinu razvukao 3 godine. Onda sam ga završio 2007. I u tom nekom naboju sportskom, kao i bivši košarkaš, a u međuvremenu dok sam studirao, trenirali smo u jednoj teretani koja je bila za nas super, za naš grad prva takva, djelimično uređena. Međutim, ja sam tu dok smo trenirali uviđao jako puno propusta. Prvi je bio, to je bio garažni prostor koji je bio jako uzak, jako nizak strop. Čovjek koji je držao tu teretanu nije bio iz sporta, pa se nije dovoljno razumio u te stvari, ali je super dobro radio. Ja sam onda u jednom trenutku po završetku fakulteta razmišljao što ja ne bi otvorio jednu takvu teretanu, da sad popravim moguće sve greške koje sam vidio tad kod njega. A u tom trenutku drug moj Bane i ja smo bili možda i najveći u gradu kad su u pitanju mišići, jer su oni tad bili hit. Konto sam da će to biti možda razlog zbog kojeg će ljudi prelaziti kod mene, što nije bilo korektno s moje strane, ali eto tad kao dječak u punom naboju. To sam i uradio, otvorio teretanu 2008. godine u suterenu jedne kuće i krenuo lagano da radim sa ljudima, da se bavimo homo sapiensom, što bi rekao naš kolega Nemanja Milović. Bavimo se modernim čovjekom i od tog trenutka do dana danas radimo sa ljudima.